Nkurukia njangiri itandatu kuma kaunti-ini Embu nicionete kia gukenera nyuma ya kwigwatira utethio bwa irio njaiji iria ni cia mitaa niciombite kuona bia kuria bibi utethio buria bumite kiri thirikari nene bubu bumanitie na wagi bwa irio ni untu bwa kwaga mbura untu buria butumite kinya antu baingi bethirwo bagikunirwa metho ni thina ya mpara. Rita Mwaniki na Choikinya. Makiria ya andu 6,000 aria maturaga thiini wa icagi ngurani thiini wa kaunti ya Embu ni magunikite na irio kuma kuri thirikari nene kuvitukira wabici ya mutongoria wa atumia. Ekari aya makiria ni aria matakoragwa na mawira wana kana migunda ya kurima na uguo magakorwa mari avinyiririku muno makiria kavinda gaka utongo wa bururi uthiete nthi na mawira gutura na gikiro kinene. Twina mubango wa gukinyira andu matanyithiritie 6,000 ubuvecaniri wa irio ino. Twina vijiji tiganite aria tukugagaira irio muthenya wa umuthi na abaria twambiriria kuruguria undu uyu ni andu aria mai thiini wa kijiji kia Grogon, kwe Njukiri, kwe Dallas, kwe Kadita na engi thiini wa vijiji iria cie within Embu West. Irio iria tuvetwe thiini wa gicigo gia sub county ya Embu West ni ngunia 260 cia mucere na ngunia 300 cia mboco. Icio ti sub county vetwe nyingi gukira iria ingi, koguo na Embu East nicio maravetwe wana Mbere North sub county na nginyagia Mbere South sub county mavetwe kiwango kiganene. Na varia thirikari nene iri na muvango wa kugwatira amwe a ekari aya a icagi ngurani gukora makiambiriria biashara ngurani kuvitukira mikovo minini iria magacoka kuriva wa kavora. Biashara iria mundu angegwa ni angivota gwika kana kuruta nigetha vote gwiyukiriria na njira ya gukirirwa ni thirikari nene, na nirevoka nginyagia kuvitukira muvango wetu wa ofisi ya mama county ni tukugeria kuona uria tungi karanthi nao na tumenye program for example iria mundu agikundi kingigwa ni comfortable tukina uria tungivota kuma empower kwambiriria biashara itiganite. Nuati wana kuri uguo ni maraurwa ni munini wa county commissioner mwena wa Embu East gukorwa makithema na ciiko cia wiki nae na gwicariria umithio na njira iria ciagirire. Tunaomba tu wale watu ambao wanaishi kwa slum, tunajua ya kwamba serikali wakati mwingine tunawalenga sana kwa sababu ya uhalifu wa usalama, na ndio tunaomba waweze kujitafutia vitu kwa njia ambayo iko halali, ndio wasiweze kupatikana na mkono wa serikali na Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita Rita Mwaniki wa Musiri.